Katkum ka hukum na ulat ka jala, ubak Cyril Widi Dingdo IAS Secretary Syaka Sarkar Jala, Home Police Department, ula pentip bahaka singsa jain ka karwe tarik jamang ajar posau, latung ka kong Ida Shisha Nongrang, kum ka Director General of Police Batamai jong ka jala. Kane ka jingtung DGP Batamai kan trekam na duka arpau tarik jamang ajar posau, hadin ka jingshong taino ULR Bishnoi, men hakakar kandai tarik jamang. Haka bayade baka hukum belapan benah ka singsa jain. Long mana pedeng kikato ka neki kerteng jong ki IPS officer bala menjur dak empanelment committee jong ka Union Public Service Commission haka jialang ka balalong haka artarik jamang arjar posau batna ka benta ka jing ajin syakri ki pajba na kaliang ulat ka jala ulat thung ka kong Ida Shisha Nongrang kum ka DGP Batamai jong ka jala ka kong Ida Shisha Nongrang ka babaru kum ka Director General of Civil Defense and Home Guard Meklia Shillong kan bade ka kam kum ka klidu ki pulit apo ka jala na kamta arsnam kaban sedang nadu ka arpau tarik jamang arjar posau hadu ka khat khandai tarik jamang arjar apo henreu kum man kreu hangni baki sengsain partai kum ka BJP WPP kila dawa bantung DGP da ka kong Ida Shisha Nongrang ban menta kane kala urlong haka baka jala meklaya kalayo DGP bane kong da ka kanthei bar ka bakang sung tana shu kalong baka kong Ida Shisha Nongrang kadairu ka trairi trai muluk